Oleh dadinggu, ta kalada ate bata patabokan ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba panewe wejewa. Toma data renge pone li na murinda Yesu Kristu mainda kata sembayang dengi petulu pagata awali bara nyau matua. Mainda kata sembayang. O ala murima aengana menawar maga loto monokete. Aenga nyage atulu gata maga tilu na mama pakaku tole kama. Ni beina mori na rapa kaloga payamu ma awaina nga ika merengena liina mono kana penunga maga lunggu limangu. Mori tulu kimawaini nyaumu amatua nga inamu ne liimu kurengemu yudikia kama wai kunge kama bilu kunge benge pangenge pedupa aru pesagama. Lima gu ama renge mata baya ma wo salah bokala praima orangarna anamanemu romba Yesu keritu yang gulisu tanggu kau kama. Amin. Oleh dadinggu ne li nemiori pareng dan nelodo tade kiwai wali buku renungan wasiat ne judulna lungguina we pandomange ne manakata. Tade kiwai wali surata kirandandi mema Amsal kawuku aka duada, mata aka iya, dukini mata aka limana. Na pakananunda nebinane tadekewai wali mata aka limana. Lungguina liina miorinda. Oro ainana mukolenge ne papangeda tutuna ne pa aka arombara yala mono kolenge manakata. Tu bana yala. Oleh dadinggu ne manakata nakalaironge mono na douponge ia ata. Apa kia ni beina nee bana maunga tanah. Namangeda atanda pande panipawe. Ngenge lii ate takana mono indah. Mangeda ata awaige aledege ne maunga na tanah tudana HP bimbolo lunggu paitana kaweda media sosial nga ikakue nga ngara kapan dega ata lunggu aina lango ne ndandua kanyako papa etana papa tingona parawina ne HP dana bana mangeda ata a etawa. Bana okongge wa ai ata nda mandauta na lituba tutu agama, tutu kabisu, mono wade. Nemenda tuba papa etana, pa etana ata, banya papa etana. Oleh dadinggu, na Salomo na tekiwe, beningo nawe ne manakata atapia. Ne manakata nya ayanda papangeta monolara andua tilu bata pakako ni muri panda. Manakata nya apa maronda wali tolekan dan dua. Ne manakata nya akondonda mbara toleka singira. Toleka amenundu monokalapera barajala. Oro ainana Salomo inange wengawe ne manakata luki baikolenge gewe nganyawe ne barana yala nyadowe inange Salomo mandauta pa akai miori nyadowe pukena ne manakata ne nyawe polabina kakolenge ne manakata lumbu baindako. Ata apa akai ata amandaute ala napakako andua. Napakako we akabola tolekana. Na dekunge li paretana yala. Ida kande kira tolekana. Dukidiana muri pana bana maringinge mono natena aromata na yala. Bakola dinggumi ata amanakata dan rawi kingenenda dua
lapata kanyako ne media sosial dana. Ne manakata awa inang barana nawainge pana pameringi oleh atana, oleh dadina. Natekiwe adua mono pamuri patenga. Ol dadinggu tatorong gene li na miurinda. Ngai kata pande panipawe. Ya. Ngenge ate takana mono date takana. Lapata ne manakata awaina awali marai Allah na tulunda tutu toleka ate wainda ia ata. Amin. Mainda kata sembayang. Omori ma pamalangi goe manawaramu. Marenge pa goe liimu panungamu nitina barama mori. Tuluma ga inagu kamakole kina. Wesi dakota pamapakakoe tilu tole kama. Ne manakata awa inang barama kama waikungi muri. Mampakakoe ngene tole kama andua amanundu menandi aromatamu. 5 gu ama renge kimata bayama. Orongarna anamanimu morombo Yesu karitu. Amin. Oleh dadi ngundu kekinanit li na miori parengenda nelodo dan bulakange like we, subscribe we mono pangindige paratungge bara olande wadeka oro ainana ta marengat dengat bangge ne eka besumbab atatalarang gene li na miori da Yesu karitu. Maringina